umhlobo. For 10 years ube sebandleni kodwa ungenawo umhlobo ebandleni. Emva kwe-COVID abaninzi besebenqonela nokuhlanganyela kuma-laptop, kumafoni, bangazi ukuzibandleni, basithumelayo ukuze bangayitholi idrama lokwenza umhlobo. Amen. Ezinye zezizathu bazalwane zenza ukuthi unqabe umhlobo ebandleni, ngenxa yokuthi sonzakele, silimele singabazalwane. Silimele ngabahlobo abathi bangathimba bakho. Abanye abahlobo bethu bathe ukusiphoxa. Abanye abahlobo bethu basiphazamisa sishumayela. Silimele bazalwane. Ngiyadlala umhlobo wami omkhulu lo Somahashe. Amen. Bantu bazalwane, enye into eyenza ukuthi inqabe ubuhlobo ukuthi kulinyazelwe ebandleni kakhulu. Abanye bathi abasalifuni kwa into yebandla ngenxa ukuthi balimala. Ibikukuhleba, ibikujongelana phansi. Khona umnye wemenye ecaweni ethi ngeke aye ecaweni mase igunjwa isizathu sakhe uthi ecaweni ndike ndaya wandijonga umuntu phezulu wehla nami wandijonga ofika ezantsi wandibuza umbuzo ukuthi bezingekho nezinye impahla ezibhetere nakuloku. Abanye bethu bazalwane ubuhlobo bufile ngenxa ukuthi sinesazela unembeza uyasidla kuba thina kuqala sibanga ngabahlobo abababo kwabanye abantu. Ngoba kuxesha esiwezalwane ithemba selincinci ukuthi ungafumana umhlobo ebandleni. Isishwalelisho ukuthi abaninzi bethu umhlobo wakho omkhulu ngumuntu ongakholwayo. Ungene unabahlobo abathile ungasindiswanga wasindiswa wagcina lo bahlobo ungafumana umhlobo kubukumkani bukaThixo. Ubuhlobo bazalwane enye into ebulimazileyo nxa uthi ubuhlobo esikufumanileyo ubuhlobo obungatshoniyo phansi, ubuhlobo nje obukhela phezulu. Ubuhlobo izinto masezimbi obungabonakaliyo. Ubuhlobo ongadilwa ngento ezibalulekileyo. Ubuhlobo esingathetha ngebafana abafana idlala iWorld Cup kodwa ngeke sithethe ngesono esukubambileyo, ngeke sithethe ngobuhlungu obuvayo, ngeke sithethe ngeabuse ohlangabezana nayo. Ubuhlobo obuphelela phezulu. Enye into esilimazileyo kubuhlobo bazalwane i-social media. Social media isikhohlisile yathi sinabahlobo abayi-500 uma ujonga ku-Facebook wakho kodwa mase ubuya endlini akho nomhlobo oyi-1 ongathulula inhliziyo yakho kuye. Silangazelele ukuthandwa ababahlobo esingabaziyo sangabahoyi abahlobo abaphambi kwethu. Amasiphosta istatus asinangxaki nalo oseca kwami uthola ukuthi awumxelelanga lo muntu uhleli naye. Abazi abantu ebandleni ukuthi kwenzeka into ekanje empilweni yakho kodwa kwazi abantu abale egoli intoni ingxaki ubuhlobo obungenazo impande. Ubuhlobo obukhelwa phezulu. Ubuhlobo bokukhohlisana, ubuhlobo bokuveza izithombe ezithile ngathi. Ubuhlobo obuphila ngokuthi abantu bathini ngathi. Akububo ubuhlobo benhliziyo. Nobeqiniso. Bazalwane nani ngandifakazela niyazi nani isininzi senu apha namhlanje abano-Facebook bangakubuza abahlobo bakho onabo ku-Facebook ungandibayela inamba ephezulu ukubuza umbuzo oyi-1 kulo nyaka sowubone abangaphi eyo namba iphele 2. Ilizwe bazalwane liqale ukubulala ubuhlobo ngokutshintsha incazelo yobuhlobo, ngokutshintsha i-definition, ngokutshintsha ukuthi ubuhlobo yini. A Facebook friend is not a friend. Sithini bazalwane ndithi namhlanje injongo yami kuwo lezigaba zombini ukubuyisa ithemba kubuhlobo belizwe. Amen. Kubuhlobo ngelizwe ukubuyisa ithemba bazalwane. Kuleso sokuqala isigaba ndiyathemba ukuthi uzokubuyisela ukuthi ubone ukuthi ngokukaThixo ngokweBhayibhile ubuhlobo ukwazi ukuqhubeka uphile ungenabo. Kuyintando kaThixo ukuthi siphile nobuhlobo singabahlobo. Kwesibili ngizophendula umbuzo ukuthi then singenza njani uma intando kaThixo ukuthi sibe ngabahlobo, sibe nabahlobo abahlobo abathile ngokweBhayibhile senza njani ke? Mhlawumbe abanye sebesesilahle ithemba, abanye bethu sesalimala kakhulu asaxoli kwindaba yobuhlobo lithemba lokuthi uNkulunkulu evumile singabuyisa ithemba kubuhlobo ngokwelizwe. Amen. Kubuhlobo ngokwelizwe. Kodwa ke bazalwane ukwedlulela ukuthi wena unabahlobo abanjani, ukwedlulela abahlobo osazobafumana kwixa elizayo, oyona mbuzo omkhulu endiyothemba ukuthi nawe uyoyimamela lentshumayelo ngawo lo mbuzo ukuthi wena ungumhlobo onjani na?
Kulula ukuthi ukugxeka nokukhoma sithi lowa wenza kanje, lowa angomhlobo right. But bazalwane, onambuzo omkhulu odlula konke kimi ukuthi wena ungumhlobo onjani na? Lithemba kimi ukuthi uyokhuthazeka wena more than ukuthi ukhethe abahlobo aba-right okubalulekile nako. More than ukuthi ubheke abahlobo ozoba nabo kwixesha elizayo okubalulekile nako, kodwa sidlulele ukuthi wena ungumhlobo olungileyo na? Inene bazalwane, ndiqinisekile ukuthi ebandleni uma besinayo le ntshiseko eloluhlobo ukuthi elona lowo unomnqweno ukuthi abe ngumhlobo o-right, abe ngumhlobo ovumelana ngokwelizwi, ibandla lethu beliyoqina bubunye, beliyokhula emoyeni. Amen. Ubhala inotes, bekumele uyabhala ukuthi wena ungumhlobo onjani na. Ndiyazi unganibala abantu abayi-20 or 100 abantu abazange babe ngabahlobo aba-right kuwe, kodwa ndibuza wena ungumhlobo onjani na? Bazalwane, ndiyafuna ke namhlanje sijonge ukuqala injongo kaThixo ngobuhlobo. Injongo kaThixo ngobuhlobo soqala ngayo, and then sibheke ubuhlobo beBhayibhile bunjani. Bunjani ubuhlobo iBhayibhile esifundisa ngabo? Bunjani? Sifundisa ukuthi ubuhlobo kumele kube njani. Then ekugqibeleni sibheke imizekelo, izibonelo zobuhlobo obububo nezimbala zobuhlobo obungebubo. Ubuhlobo obuyingozi, ubuhlobo obulimazayo, kuke sokujonga namhlanje apha ekuseni nje kwisigaba esokuqala. The purpose of God for friendship, the principles of good friendship, and the examples of good biblical friendship. Ngokubuyela kwincwadi yeGenesis bazalwane, incwadi yaGenesis ekuqaleni mandulo, even phambi kokuthi isono sibe khona, uthola kuchapter 1 uNkulunkulu edala. uNkulunkulu medala, udala konke, adala izilwanyana, adala umhlaba, adala amanzi, adala usuku, adala konke bazalwane kusahluko sokuqala sikaGenesis. Kuyo uchapter 1 simthole edala umuntu, kodwa umuntu amdale ngendlela ehlukileyo, kuthiwe umdale ngomfanekiso wakhe. Kuthiwe umdale ngomfanekiso wakhe umuntu. Ichaza ukuthini bazalwane ukuthi uThixo umdale ngomfanekiso wakhe? Ayichazi ukuthi uThixo ke unesandla esifana nesami, unombala ofana nowami, unenwele ezifana nezami. Uchaza ukuthi uThixo kunempawu ezithile ezikhona kuThixo athe medala umuntu wamdala nazo. Lonke uluntu lunazo lezo mpawu. Ungazi impawu zokucinga, ungazi impawu bazalwane zokureasonisha, to be rational. Ungazi impawu bazalwane zokuba moral. Zimpawu ezihlukanisa uluntu kwizilwanyana. Kungako bazalwane bendikhula ndiyiva uyibona nakwi-movie kuthiwa a dog is a man's best friend. Bazalwane, inja angoye umhlobo omkhulu womuntu. If inja nguyena umhlobo omkhulu wakho usengxakini. Amen. Inja idalwanga kumfanekiso kaThixo, ngumuntu odalwe kumfanekiso kaThixo. Enye into esibona sabo bazalwane bedalwe kumfanekiso kaThixo umuntu, uThixo usisithathu. uThixo usisithathu, uThixo ubawo, uThixo unyana, uThixo umoya ongcwele. Kwasemaphakadeni uThixo ebenobudlelwano. Ibalulekile siyiqonde bazalwane ukuthi uThixo unjani lo simkhonzayo, kuba uThixo akadalanga ngenxa yokuswela okanye ngenxa yokudinga. uThixo bengekho lonely when he created kwisahluko sokuqala sikaGenesis. uThixo udale ngenxa yokuphuphuma nokufuna ukuzizukisa. uThixo udale bazalwane hayi ngenxa yokuthi bedinga uthando, udale ngenxa yokuthi uthando ebenalo. Incwadi kaJohn ithi uThixo uluthando. Ngamanye amazwi bazalwane, ubuhlobo kuThixo bebukhona emaphakadeni. Ubawo ebengumhlobo kunyana, unyana ebengumhlobo kumoya, umoya ebengumhlobo kubawo. Mesidala bazalwane kudalwa uluntu ngokomfanekiso kaThixo, ebeludala uluntu ukuthi nalo libe nobuhlobo obufana nobukhona kuThixo. Kungako noYesu yayiphinda-phinda incwadi yaJohn ukuthi ndinithanda ngothando ubawo andithande ngalo. Masidala bazalwane sidalelwe ubuhlobo. Kungako ndingamangazeka noma kukhona umuntu uthi hayi mina ndiphiwanga nje ukuthi ndibe ngumhlobo. If udaliwe ngumuntu udale umfanekiso kaThixo, udalelwe ubuhlobo. Incwadi yaGenesis chapter 2 verse 18 uthi uSimakade, after uSimakade sedale konke, wathi kulungile kusuku lokuqala, kolesibili, lwesithathu njalo njalo, kuhle, kulungile, kuhle, kulungile, kuhle, kulungile. Khona apho uqala isimanga sezimanga athi uNkulunkulu akulunganga.
Genesis 2 verse 18, uSimakade uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngizomenzela umsizi omfaneleyo. Amen. uAdam ebegqiba kupha amagama izilwanyana ezinika zonke izilwanyana, even inje bekhona bezoyinika igama, kodwa still uyithi intetho lapha akulunganga ukuthi umuntu abe yedwa. Ukuthi umuntu ebengekho yedwa musi, umuntu ebeyedwa kube bengekho umhlobo omfanele. He had no companion like him. Masiyilanda futhi bazalwane kwincwadi yeTestament endala, yona igqibela ifanisa mayithetha ngomhlobo nomakhelwane. Mayithetha ngomhlobo nomakhelwane, even umthetho wokuthanda umakhelwane bazalwane akaqali kwiTestament entsha. Leviticus 19:18 ithi thanda umakhelwane njengoba uzithanda. Mayithetha i-Old Testament ngegama lobukhelwane nobuhlobo iyayifanisa. Kodwa masayisibekela imizekelo uyathola ukuthi umhlobo lona unzulu ubudlelwano babahlobo. Siyibonaphi kuDeuteronomy chapter 13 uverse 6, makuyalelwa abantu abalutho okanye abaheha abanye ekukhonzeni uThixo ngendlela eyiyo. Uthi Deuteronomy chapter 13 uverse 6, uma umfowenu, indodana yakho, noma indodakazi yakho, noma umkakho osesifubeni sakho, noma umngane wakho onjengomphefumulo wakho, ekuyenga ngasese ethi masiye ukukhonza abanye uNkulunkulu ongabaziyo, wena naboyihlo. Khona indawo endifuna uyibheke mayithetha umngane, ithi noma umngane wakho onjani bazalwane, onjengomphefumulo wakho. Ngo-1959 isiZulu 2020 akayitranslate kakuhle lapho. Ithi onjengomphefumulo wakho, othetha bazalwane soul, who is as your own soul. Mayithetha ngobuhlobo iBhayibhile ithetha ukumanyana kwemiphefumulo emibini kube into enye. Ithetha bazalwane ubunye bakho uqobo wena, not into superficial. Uthi athi omnye othethayo bethetha ngawo obuhlobo, athi sweet friendship refreshes the soul. It's not just for ingqondo, it's not just nje for superficial. Yebazalwane ingena ngaphakathi ubuhlobo obububo ngeBhayibhile. Bazalwane iBhayibhile ayazi ubuhlobo obuphelela nje phezulu, ayazi ubuhlobo obukhela phezulu. Mayithetha ubuhlobo ithetha ngathi nibotshwe imiphefumulo yenu nobabini nomhlobo lowo, anithethi ngomtshado. Ubuhlobo weBhayibhile bazalwane, it's one of ubudlelwano obuzoqhubeka unaphakade. Buqala enaphakadeni buqhubeka kunaphakade. Obunye ubudlelwano bazalwane buzoqala apha emhlabeni buphelele emhlabeni. Ngiyakhumbula sincokola nabo abanye osisivini during the week Thursday. Sisitsho ukuthi kahle kahle abantu bekumele bayabhongoza ngabasingile because ubudlelwano babo buzodlulela nasengcwabeni. Amen. Umtshado uyaphela bazalwane. Ndiyazi khona abadanayo because bagqiba kushada ngoku. Uzophela umtshado masisona, ndithi bazalwane ezulwini akushadwa. Amen. Kodwa ebuzulwini ubuhlobo bukhona. Friendship is eternal. Makunjalo bazalwane, uProverbs chapter 18, Izaga chapter 18 ithi ozahlukanisayo ufuna esakhe isifiso, uphika konke ukuhlakanipha. The one who's isolatayo, the one othi akadingi bahlobo. If uNkulunkulu uqobo ebenobuhlobo emaphakadeni, if ubuhlobo bazalwane bubale endlela uthi uNkulunkulu wade wadala uEfa emdalela uAdam. If ubuhlobo bazalwane bungunaphakade buqala emaphakadeni buyoma kunaphakade. If ubuhlobo bunjalo sisilima esithi asidingi bahlobo. It is foolish ukuzikhohlisa abazalwane ukuthi asidinga abahlobo. Yes, basilimazile abahlobo. Yes, silimele, kodwa ukuzikhohlisa okukhulu ukuthi asidingi abahlobo. Ithi lapha uphika konke ukuhlakanipha. Ichaza ukuthini? Operator almost like ngathi sisilwanyana. Operator without reason or thinking. Awucingisisi kahle uma ucinga ukuthi awudingi abahlobo. Abahlobo banjani ke kodwa ke bazalwane ngokweBhayibhile? Abahlobo banjani ngokweBhayibhile? Ubuhlobo obububo andithethi ngesesibubonile. Esibubonile ukuthi ubuhlobo bazalwane buzise inyembezi kuthi. Sibone ubuhlobo lapho abantu omnye beyuza omnye engamkhathaleli omnye. Sibone ubuhlobo lapho bazalwane webe kuhletywana. Sibone ubuhlobo bazalwane apho bekujongelwana phansi. Sibone bonke ubuhlobo. Kodwa ngokweBhayibhile injongo kaThixo ubuhlobo bunjani na? Ubuhlobo bunjani na?
ngokweBhayibheli wazana ubuhlobo buqhubeka isikhathi sonke. Ubuhlobo abukho temporary. Ubuhlobo bu-constant. Incwadi yeZaka chapter 17 verse 17 ithi umngani uthanda ngezikhathi zonke nomzalwane uzalwa ekuhluphekeni. Incwadi ya 1 Peter chapter 4 verse 8 ithi ngaphezulu kwako konke phikelelelani kuthando. Yomelelani kuthando. Bazalwane ubuhlobo ngokweBhayibheli akuyo event. Akuyo event namhlanje ukuthi sine singles conference so shoot statuses, sishoot ama selfie, sithi look at my friends and then siphinde siyoshoota next year the singles conference again. That's not friendship. Yazi la eGoli sesithanda ukuhlekisa ngento yokuthi izihlobo makuhlanganwa kubhujiwe okushoniwe uyubona izihlobo kuhlangene ubona ifamily members ekudala wazigqibela abazala okudala abagqibela uve sebencokola bethi ye kodwa kumele sisenze plans ke sihlangane singumndeni nje kuphela. Ushona next year makushona next year uphinde kuhlanganwe kumele sike senze plans sihlangane singumndeni nje sidla inyama nje. Ubuhlobo bunjani bazana? Ubuhlobo buyi-event. Ubuhlobo ngokweBhayibheli is not an event. Ubuhlobo ngokweBhayibheli bazalwane is not temporary. Akuyonto esikhashane. Ubuhlobo bazalwane akuyonto esimo esithile ukuthi ngumhlobo kwisimo esikanje saphela leso simo abusekho ubuhlobo. Ubuhlobo bazalwane buncikanga ukuthi uyaninceda namhlanje mase unganincedi ubuhlobo abukho. Ubuhlobo buncikanga ukuthi unemali namhlanje mase ungenamali abukho. Ubuhlobo buncikanga ukuthi undiphatha kahle namhlanje mase unganiphathi kahle abukho. Bazalwane sikwixesha lapho singuchiki singabazalwane. Uchikizwa into encinci sowuphushekile iphelile soyambhlokha omnye umzalwane. Ulibele ibirthday yami sendiyambhlokha andisathethi naye. Yini ingxaki bazalwane? Because ubuhlobo esifunde bona ubuhlobo obu-conditional, ubuhlobo obu-temporal, ubuhlobo obu-selfish. Ubuhlobo obuncike kwimeko ezithile. Imeko mazikanje singabahlobo, imeko zatshintsha nobuhlobo bethu butshintshile. Abanye ubuhlobo bethu bazalwane, ubuhlobo makumnandi kuphela. Once omnye umzalwane aqala ukuthula inhliziyo yakhe kuye sekuqala kuthiwa yi-overshare. Basho njalo abantu abatsha. Uthi you are oversharing, that's too much. Ubuhlobo bethu abufikeleli lapho. Manje ukubuze namzalwane obunye ubuhlobo bakho buphela nxa ukuthi ubungaqondi ukuthi buqhubeka isikhathi sonke. Abuphelanga nxa ukuthi kwasekuqalela injongo yenu ibingeyiyo eyokuthi sofa silahlane. Ubuhlobo ngokweBhayibheli bazalwane bekumele kuncamashe kunawo ukufana nezivumelwano esenza makushadwa ukuthi ebubini nasebuhleni ndizoba ngumhlobo wakho. Asinabo abahlobo abanjalo kodwa okubi kakhulu asingabo abahlobo abanjalo. Ubuhlobo ngokweBhayibheli bazalwane akuthi nje kuyaqhubeka izikhathi zonke abuncikanga kwimeko kodwa ubuhlobo beBhayibheli bazalwane kunokweluleka okuhambisana noNkulunkulu, kunokweluleka okukuko, kunokweluleka okuhambisana nezwi likaThixo. Kunokweluleka bazalwane hayi okulahlanayo, hayi ukuphohla esigodini kodwa kunokweluleka bazalwane noba songathandi kunokweluleka kodwa kumeka iqiniso. Ncwadi 1 Corinthians chapter 13 uthi uthando luvuyela okulungile, luvuyela inyani, aluvuyeli okubi. Ncwadi yeZaka chapter 27 uverse 5 uthi olungileyo makangishaye. Let the righteous smite me. Olungileyo makangishaye. Kungumusa kimi angisole. Kungamafutha ehla ekhanda lami. Ikhanda lami alingawanqabi lamafutha. Kuhle ukusolwa ngolungileyo. Ngokuba nasebubini babo umkhuleko wabo uyobe usekhona mayithetha ngababi. Uyayiva bazalwane ithi kungumusa kimi angisole. Kungamafutha ekhanda lami. Ikhanda lami malingawanqabi lamafutha okusolwa ngolungileyo. It's amazing ukuthi bazalwane injongo kaNkulunkulu yobuhlobo ukuthi kube nokululeka kweqiniso. Kodwa abanye imihlobo yethu iphele ngenxa ukuthi kunokululeka kweqiniso. Abanye bethu basiblockile ngenxa yokuthi bumtshela iqiniso ukuthi uNkulunkulu akayithandi lendlela.
Abanye bethu sinebuffet makuza kubangani, sinabangani abahlukehlukeleyo. Mawufuna iadvice oyazi ukuthi le ngifuna ukuyenza, ndifuna nje umuntu ozondinika istampu. Then ndiyazi ndiyakusipho, uBrasipho ndiyamazi akakho serious ngezinto, uzothi hayi Thomi yami qhubeka nale way. Sesiyabazi abahlobo bethu ozokumela inyani, siyabazi nabazokuvumela wenze into engeyiyo. Lo omela inyani uyithola seyenziwe, sekwathathwa isigqibo le. Ngiyakhumbula nje umhlobo wethu ecampus eWestville, naye besivana naye usisi. Lo sisi lowo ndikhumbula kungoDisemba, sesithola imessage ukuthi yazi ndizolotyolwa in a few days time. Uthi uzolotyolwa in a few days time, umbuzo wethu ukuthi ngubani ubhuti? Ucawaphi ubhuti? And uyiva lapho mayengacacanga ukuthi uyasonta yena. Uthi ungumzalwane. Uthi ubuza ukuthi ucawaphi ukuthi ungumzalwane uyamthanda uThixo. Wayesixelela abazalwane kwelixesha wesazi ukuthi if wesixele before besizothi lo muntu akabukeki emthanda uThixo, ufunani lapho? Ebengafuni lo train yakhe ime, ebengafuni ixinge lo train, ebeseyihamba ngospeed sa180 and ebesazi abantu abazoyixingisa and akayanga kubo. Uya sefuna ukuthi just say congratulations, that's all I want from you. Sinabahlobo abanjalo esaziyo ukuthi asifuni ukubaxelela because uyamazi ukubuza ukuthi but ilizwi lithini. Asibaxelele masifuna ukuyodakwa, sibaxelela sesinebhabhalaza. Ubuhlobo bozalwane wethu isifiso salapha sithi olungileyo makangishaye, kungumusa uma engisola, kungumusa uma engisola. Incwadi yamaHubo 141, amaHubo 141. Nawe ndiyakubuza mzalwane, ngaba bubo ubuhlobo obubulangazelela nalobu? Ngabe uyaba-appreciate ubuhlobo obuloluhlobo? AmaHubo 141 verse 5. Ithi olungileyo makangishaye kungumusa kimi, angisole kungamafutha kumi. Kwincwadi yeZaka 27. Ndiyabuza bazalwane, ingaba ngumnqweno wakho na ukuba nobuhlobo obukanje? Ubuhlobo obukanje bu-uncomfortable, kodwa buyasiza ukuthi sibe ngcwele. Ubuhlobo obukanje bu-awkward, kodwa kuyasiza sifane noKristu. AmaHubo 27 verse 5 ithi, ukusola okusobala kungcono kunothando olufihliweyo. It's better open rebuke than hidden kisses of love, pretentious. Amen. Kuhle umuntu ondisolayo andinqalense athi you are in sin, awenzi ngokuhle lapha, urongo lapha. Nami ngiyafakaza uqobo bazalwane ukuthi ukukhula kwami okuninzi e-university, it was true. Brothers ebebekwazi ukundijonga emahlweni bathi irongo lento yenzayo. Ngenxa yepride kuzoba nenkani, uzidefend ukuthi you win argument. Mosofika endlini athi umoya ongcwele uburongo still. Ukukhula okuninzi ndikubone from abantu bebethetha iqiniso. Namo verse 6 kaZaka chapter 27 uthi amanxeba adalwa ngumngani anokwamukela kunokwanga okuningi kwesitha. Amanxeba adalwa ngumngani, nansi into esizayo, nansi into ebalulekileyo, amanxeba adalwa ngumngani kunokwanga okuningi kwesitha, kisses of the enemy. Some friends are worse than our enemies. They will smile while we go down in sin. Abanye bethu sithi sizama ukuba friendly kodwa sidedela abantu baqhubeke ngempilo ezingekho right. Abanye bethu sithi asiphiwanga ukuthi wena usole omnye umuntu, wena unguye umuntu onjalo, awunaso isibindi esinjalo, manje ukuxelela ngokusobala, awunguye umhlobo ke uThixo amfunayo. A yes friend is no friend at all. Umhlobo osoloko ethi ewe. Ugqibeleni nuke umelane nomhlobo wakho uthi kodwa Thomi urongo.
Yes isixuku sobuhlobo benu siyavumelana nomngane wakho kodwa na ume uthi kodwa Thomi urongo. Bazalwane ubuhlobo obububo kaThixo buqhubeka isikhathi sonke futhi ubuhlobo lobuvame ukweluleka ngokwelizwi. Okweluleka bazalwane bukhethi neminyaka. Awukhethi neminyaka. Uma ungumuntu othanda lobuhlobo uyothokoza noba kuza umfana okanye intombazana encinci kuwe kodwa izothi yazi gogo uNkulunkulu akayithanda ukuthi senze kanje. Uyazi baba kodwa indlela okhulume ngayo nosisi lowa asiza pha eminyango ingathi bingekho right phambi kwaThixo. Uma ulangaze ubuhlobo bukanje uyothokoza uthi kungumusa kumu ukweluleka. Ubuhlobo obububo ngokukaThixo bazalwane bunokwelulekwa belizwi. Ndiyamangala abazalwane besenza lena eGoli i-biblical counseling ngicela ukuthi niyayazi nani bazalwane. Khumbula sibuza iscenario phaya ukuthi uma kufika umhlobo wakho ethi webile ama-tissues emsebenzini beba for 6 months eba 3 tissues a day i-toilet paper wazeba for 6 months ezobuza advice kuwe ukuthi advice yakho ibizothini makamxelele na umqashi okanye engamxeleli. Benicimba obvious lo nto. Ngithole ebandleni khona bathi hayi engamxeleli. Mangabe sayaqhubeka nje nayo lo nto cha. Mangabe sayaqhubeka nayo kodwa akho sidingo sokuthi amxelele. Abanye bathi mxelele kodwa mase siyijika sithi umqashi uzomxosha. Kwakhona futhi abahoxayo hayi akho sidingo ke ukuthi amxelele. Kwasala bambalo bathi hayi kodwa kumele amxelele. Sayitshintsha sathi umqashi uzombophisa watshintsha baphela nabo labo bathi hayi akho sidingo sokuthi axelele. Lesimanga sezimangazana ukuthi how many of us besoluleka kanjalo. Siluleke umuntu ukuthi aphambane nentando kaThixo. Ubuhlobo obubo bululeka ngokwelizwi likaThixo. Ubuhlobo obubo bazalwane wesithathu kunomthelela osisiza ukuthi sibe ngcwele. It has a godly influence. It has a godly influence ubuhlobo obububo. Amahubo 119 verse 63 uthi ngingumngani wabo bonke abakwesabayo abagcina iziyalezo zakho. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 ithi ubuhlobo bad company corrupts good character. Ubuhlobo obungebubo bumosha isimilo. Amen. Bazalwane abanye bethu ide yitho abatho ababhalayo bathi ndiyibonisa abangani bakho ndizakubonisa ukuthi ngumuntu onjani. Amen. Yabazalwane indlela abangani bakho bayasibonisa even if basibonisa into wena oyenzayo kodwa bayasibonisa into wena oyitolerateayo. Manifike kubangani bakho ndifike nihleli ningabazalwane inceko kodwa makudlula usisi nishaya amakhwelo nawe uyalishaya ikhwelo noba ulishaya ngomlomo. Mawungabakhuzi uyayivumela into abayenzayo. Bazalwane akuyiyo indaba yokuthi kuzoba nomthelela na masihlangene. Umbuzo okhona ukuthi kuzoba ngumthelela onjani cha. You are always being influenced one way or another. The question is what type of influence are you getting? Abanye bethu beqale beserious ngendaba yokukholwa bahlangana nabangani abarelaxileyo. Baqala wathi ungazoyithatha serious lo nto. Ebeqala email iqiniso but every time elimela iqiniso kuma the whole group imelana naye ithi wena uyakuthanda ukuba serious. 2 years after nguye serelaxile kwenzekeni bazalwane ubuhlobo bunomthelela umbuzo ngumthelela onjani. Kodwa embi kakhulu ukuthi what type of influence have you been to others? Yani nikhohlisa bazalwane iyandiphatha kakubi mina ukuthi ukuthola umzalwane onentshiseko esindiswa lapho umoya ongcwele amsindisa ambonisa ivangeli amvula amehlo. Yafike lo mzalwane ebandleni lethu enentshiseko. Nefika lo mzalwane enentshiseko ebandleni lethu ebuza indaba why singavangeli, why senza kanje, kuzofika thina ekudala sasindiswa sizothi hayi siyayazi usomasho wayibiza kwelexesha sesentanga lena wayithi i-first fire ethi siyayazi une-first fire isazophela.
Umzali uyabuzwa ziphi iBible study benifunda lapha kuzaka ndibona into kanje kuthiwa hey makancane. What type of influence do you have? Umuntu mefikele kwigroup yakho yabangani bakho ufika abe more godly or less godly. Ukhona umuntu ongakubulela ukuthi ever since indazana nosisi Zandile sendimazi uKristu ngendlela enzulu, sendime ekholweni ngendlela eqinileyo, okanye baninzi abathi ever since ndazana nawe ndayeka nokufunda even iBhayibheli. Ubuhlobo ngokwenjongo kaThixo bunomthelela bazalwane. Ubuhlobo ngokwenjongo kaThixo obububo nobuhle phambi kwaThixo buhamba ndlela zombini. Akukho calanye, buhamba ndlela zombini. It is mutual. It is mutual ubuhlobo phakathi ngenjongo kaThixo. Ithi incwadi yaEcclesiastes 4 uverse 9. Umshumayeli chapter 4 uverse 9. Uthi ababili bangcono kunoyedwa ngoba banomvuzo omuhle ngomshikashika wabo. Ngokuba uma bewa bayavusana maye kulowo oyedwa. Nxa ewa akanaye amvusayo angamvusa. Izaka 27 verse 17, insimbi ilola enye insimbi nomuntu usizwa ngabanye. Romans 1 verse 12 uthi siqinisane sakhane ngokholo omnye nomunye. Abazalwane, ubuhlobo obububo ngoweBhayibheli ngokaThixo buhamba ndlela zombini, abukho calanye. Yabazalwane, if bekusithetha ngabo ubuhlobo lobu sistand esima ngenyawo zombini kwafadalala inyawo, kunzima ukuthi sime leso stand. Abanye bethu ubuhlobo buphele nxa ukuthi bubeleke uwedwa. Bubeleke uwedwa. Ubungumhlobo kuye yena engengomhlobo kuwe. Yakhumbula nje sithetha ngayo kwindaba yezimemo zemishado. Ukuthi abanye bamenyiwe emshadweni kodwa meseshada ngameme omnye. Because yena bengongumhlobo ukho kwiseccle yami, you're not in my inner circle. Lo wayena ukubalela ukuthi these are my best friends, ngiyabafuna emshadweni wami. Lo uthi hayi akekho na kwi-inner circle lona, ngeke ndimmeme. Ungabe ubuhlobo buphele ngenxa yezimemo zomshado. Ubuhlobo bazalwane buhamba cala omabini. Okugqibela bazalwane, ubuhlobo ngokweBhayibheli buyazinikela ngothando. Buyazinikela ngothando. A true biblical friendship has sacrificial love bazalwane. John 15 verse 13 uthi akekho onothando olwedlula olokuba umuntu adele ukuphila kwakhe ngenxa yabangani bakhe. Ngamanye bazalwane, ubuhlobo ngoweBhayibheli akuyonto yokuzicingela, akuyonto yokwenza ukusuta wena, akuyonto yokuthi wena ugaina njani, indlela yokuthi wena ugiva njani. Bazalwane, ubuhlobo ngoweBhayibheli abukaze kube wena umyuza njani ukuze uthole okuthile. Ubuhlobo ngoweBhayibheli wena uziluza njani ukuze yena againe okuthile. uJesu meyikalisha uthando kwincwadi kaJohane uthi akekho onothando lwedlula elokuba umuntu adele ukuphila kwakhe ngenxa yabangani bakhe. Bazalwane, masithetha ukudela ukuphila asithethi nje kuphela ukuthi uma ungafika umuntu ezosidubula lapha ugijima uyoma ngaphambili uthi dubulani ma ikhusela abangani bami. Asithethi nje ngalowo kuphela, sithetha daily sacrificial love. Uthando oluzinikela usuku nosuku, olubeka okwakho ecaleni. Ncwadi yabaseFilipi 2 verse 3 uthi thathani abanye uthi babaleke kwedlula nina ngentobeko nikhathalele okwabo hayi okwenu. Ndikubuze namzalwane, ubukhona yini ubuhlobo obungafa if abantu babini bayazinikela ngothando komnye nakomnye? There's no friendship that can die if there's sacrificial love esuka kubo babini abantu. Uthando bazalwane aluzifuneli okwalo. 1 Corinthians chapter 13. Uthando alubali izono ezenziweyo. It does not keep a record of wrongdoing.
Uthando bazalwane luthanda inyani, luthanda ukulunga, aluvuyeli okubi. Uthando lunesineke, uthando luyaxolela, uthando luza umsindo walo akakhawulezi ukufika umsindo wothando. Bazalwane, uma besinothando oluJesu asifundisa ngalo, abukho ubuhlobo ebuzofa. Amen. Bazalwane, ilizwe lona lisifundisa ngobunye ubuhlobo. Ubuhlobo belizwe is about exchange, what you can get, not what you can give. Ubuhlobo belizwe bazalwane is about using and maximizing i-benefit oyithola komnye umuntu, hayi ukuthi wena ulahlekele ukuthi kuze kulunge komnye umzalwane. Ubuhlobo ngokweBhayibhile bazalwane ukuzinikela ngothando. Ndiyakhumbula ndibukele nje enye imovie, cima bayazi abazalwane abaninzi, uCaptain America, siyawazi bazalwane, Avengers, Captain America. Khona umfana lapho omfushane, isinqamu nje somfana omfushane, esiXhoseni besothi ngumthwa, because wemfushane lo mfana kuthiwa nguSteve Rogers. Lo Steve Rogers uyapplyela ukuba lisosha. Nayifika kulamasosha khona izigora nezingantsonto zamasosha lapha. Uthi umphathi walamasosha uthi ufunani lona lapha, ngeke alungele ukuba lisosha. Unembambo, mfushane, akanawo nomzimba wobusosha. Uthi bheka nazi izigora lapha, nanga amasosha angasilwele empini. Lo mphathi mezama ukuveza ubugora bazo ezigora, uthatha ibhombo lekuthiwa igrenade, ayikhuphe leyaphinya khona, ayiphose phambi kwazo izigora. Isimanga sezimanga, izigora zonke ziyabaleka, zibalekela ibhombo. Kodwa isimanga sezimanga kule movie le bazalwane, lo mfana ekuthiwa nguSteve Rogers utsibela phezu kwayo ibhombo, uyayegquma ibhombo, and umemeza into eyi-1, balekani, balekani, balekani. Ubugora bakhe bekungekho emzimbeni, ubugora bakhe bekukuthando oluzinikelayo ngenxa yabanye. How many of us bazalwane bangatsibela ibhombo isize ebandleni, ugibele phezu kwayo uthi balekani, balekani, balekani. Isininzi sethu noba kukhona impi efikayo ebandleni, isininzi sethu sithanda indaba more than ukuzama ukukhusela. Isininzi sethu bazalwane sifuna ukubona lo mlilo uzovutha aphelelepi more than ukuzana amanzi sowucisha. That is not sacrificial love. Ubuhlobo ngokweBhayibhile bunothando oluzinikelayo. Imizekelo bazalwane, phambi kokuthi sivale imizekelo yobuhlobo obuhle ngokweBhayibhile, awuhambi ixesha elide kwincwadi yaGenesis bazalwane, apho besifunda khona chapter 1, chapter 2, kuchapter 3 kufika isono. Mase kufikile isono sibona kuchapter 4 sekuqhaqheka ubuhlobo phakathi komuntu nomfowabo. Tamkhumula uKhayini noAbhele beyonikela abazalwane, mengamkela umnikelo wakhe uKhayini wenza njani bazalwane? Instead of ukubulala uNkulunkulu ubulala umfowabo uAbhele, but umsindo wakhe bekuNkulunkulu, but umsindo wakhe futhi ebekuye noAbhele. Ithi incwadi ya1 John umbulala ngenxa yokuthi ezakhe izenzo zimbi, ezomfowabo zinhle. The first aspect of sin esiyibona Genesis chapter 4, ubuhlobo obufileyo obubulalayo, ubuhlobo obunomsindo. Obazalwane, zininzi izibonelo ezimbi kumele siyaxwayiswa ngazo zobuhlobo obubi. Ungahamba ulande even uJudas uqobo, uJesu amkhethileyo wamfaka kubafundi bakhe, wamfundisa, wamfukamela ngothando nokumkhathalela, wamthuma njengabanye, wamenzela konke uJudas njengabanye. Kodwa uthe uJudas mase kufika ixesha wathi 30 shekels of silver is better than Jesus. Wamthengisa umhlobo wakhe for 3.5 years bebonke, wamthengisa for just 30 shekels of silver. Kanti eBhayibhelini bazalwane siyafunda ngobuhlobo obuhle. Siyakhumbula uNaomi naye uRuth. Namkhumbula uRuth wetshatele unyana kaNaomi bazalwane, wabhubha umyeni kaNaomi, wabhubha umyeni kaRuth. Apho uNaomi sefuna ukuthi hayi hamba ke ntokazi, hamba ubuyele kwesakini. Kukhona into ayishoyo uRuth kuRuth chapter 1 verse 16, eveza ubuhlobo obuhle phambi kwalo makoti nomamazala. Kwincwadi yaRuth chapter 1 verse 16 to 18, uveza amagama abaluleke kakhulu ngaye ubuhlobo phakathi kwakhe nomamazala wakhe.
and benegunya abazali ukuthi abuyele ngemuva, benegunya ukuthi abuyele kwisizwe sakhe, because umyeni wakhe asekho, sekhululiwe, sengumhlolokazi ukhululekile, kodwa khona into ayishoyo makuthiwa angabuyela. Uthi uverse 15, uNaomi wathi kuye, uyabona ukuthi umnakwenu usephindile kwabakubo nakonkulunkulu bakhe, nawe mlandele ubuyele kwabakini. Nansi impendulo kaRuthi. uRuthi wathi, musa ukungincenga ukuba ngikushiye ngibuyele emuva, ngingahamba nawe, ngokuba lapho uya khona ngiya kukhona nami, lapho uhlala khona ngiya kuhlala khona, abantu bakini bayakuba ngabakithi, noNkulunkulu wakho uyakuba nguNkulunkulu wami. This is friendship. Lapho ufela khona, verse 17, ngiyofela khona nami. Abashatanga laba bantu ngumakoti noma amazala wakhe. Lapho ufela khona ngiyofela khona nami, ngingcwatshwe khona. uSimakade akangiphe amandla kulesinqumo, angijezise ngokuphindwe uma ngigudluka kuso, ngokufa kuphela okuyesehlukanisa. Abashatanga bazalwane, ngako ndithi ubuhlobo ngoweBhayibhile bekumele buyasondela kubuhlobo bokushada. Amen. Bekumele buyasondela kubuhlobo bokushada. Samkhumula uJobe naye nabangani bakhe, befika abangani bakhe eshonela uJobe, ulahlelwe imfuyo yonke, abantwana bakhe abalishumi bashonile. Wafika welisikiza ajongene nalo, even umzimba wakhe unamathumba uJobe. Kufika abangani bakhe, and abangani bakhe abazalwane sibancome, bafike benza kahle, bathi bebona umngane wabo eva ubuhlungu, bagijima ithi baphuthuma ukuyombheka uJobe. Mayephuthuma bafike futhi bazwelana naye, bade bakhala inyembezi for 7 days bengasho lutho, beva nje ubuhlungu naye uJobe. These were friends at that stage. Abanye bethu ku-awkward umuntu umeshonela. Asikwazi nokuthatha ifone call simfonela, asikwazi nokusenda imessage, asikwazi nokuyovakasha siyovela, asikwazi nokuyomseka. Thina into yokufa nje, that's too awkward. Asifuni, is too serious. Kazana into yokufa kuyonto abantu abadala kuphela. It would be good ukubona even abantu abatsha mawukhona osoneleyo beyovela ekhayeni. But labangani apho bayilahle khona abazalwane, bayilahle ukuthi indlela abambonisa ngayo uJobe bathi isono sikuye. Amen. Ababona ukuthi uNkulunkulu unegunya lokwenza noba intoni ngathi, even if akusosono sethu. Amen. Kodwa Simange ekugqibeleni uJob 42 verse 10 ithi uSimakade wakuphendula ukuhlupheka kaJobe ngesikhathi ekhulekela abangani bakhe. Konke uJob ayenako uNkulunkulu wakwenezela ngokuphindwe kabili. Isibanga sezimanga nguJobe onxusela abangani bakhe. What was the problem? Because uJobe besazi ubuhlobo obunesikhathi sonke, uyaqhubeka, is constant. Even when they accused him, he still prayed for them. Do you pray for those who accuse you? Owazana singalanda silanda uDavide noJonathan, ubuhlobo obuhle eBhayibhelini. Ubuhlobo obuthi ebudlula even ubuhlobo besifazane mebesitsho incwadi ya2 Samuel. Singadlula bazane siye ku-Epaphroditus, incwadi yabaseFilipi chapter 2, indoda eyathi igulela ukufa, yakhathazeka. Hayi ukuthi abazalwane bavanga ngaye, wakhathazeka ukuthi abazalwane bavile and sebekhathazeke ngaye. Uthi who am I ukuthi ibandla lide likhathazeke ngami? U-Epaphroditus ukhathalela ibandla, nebandla likhathalele yena. This is true friendship. Banye bethu siya amabandla ngenxa yokuthi umfundisi akasendanga netext mandigula, instead of ukuthi I was not that important. Yes, umfundisi kumele nje uqhubeke nempilo, I'm not that important. Sishiya amabandla because we believe we are that important. Bakhonza njani Sunday abazalwane ndigula? Lasi bazalwane, oyena mhlobo wenene nguYesu Kristu. Yena mhlobo nguYesu Kristu. Incwadi yaseRoma chapter 5 isibonisa ngosobala ukuthi thina sithe sisezizoni uYesu wasifela. Amen. Nanko yena mhlobo bazalwane owehlileyo ukuze azoba ngumhlobo kuthi. Kangokuba uthi omnye umfundisi meyichaza nabo umhlobo uthi kuGenesis bekuqala ubuhlobo, uGenesis 3 bekuwa ubuhlobo ngenxa yesono, kodwa mase kufika uNew Testament uJesu esiza ebezo restore ubuhlobo emaphakadeni kuyo enjoywa ubuhlobo.
Bezalwane, siphoxiwe ngabahlobo abaninzi, nathi sibaphoxile. Ukhona umhlobo ongumhlobo wenene, uYesu Kristu. Ube ngumhlobo njani uYesu Kristu bazalwane? Ube ngumhlobo ukuthi yena wasibonakalisela uthando olumileyo, oluhamba isikhathi sonke. Bazalwane, if ubuhlobo kaJesu bebu-temporary or conditional, ngeba sonke asisasindiswanga. Ubuhlobo kaJesu nguye osibonisa iqiniso, nguye oseluleka ngeqiniso. Ubuhlobo kaJesu nguye osi-influensayo ukuthi sifane nomfanekiso wakhe, simfuze uJesu. Ngabe niqamba manga manje sithi ubuhlobo bu-mutual, abukho mutual ubuhlobo bethu noJesu. Buqalanye. Ubuhlobo baJesu bazalwane bubo ubuhlobo bothando oluzinikelayo. Bubuhlobo kuncwadi yabaseRoma chapter 5 verse 6 to 8 ithi while thina singafanele, while thina sisezoneni, while sibuthakathaka, uYesu wasifela. Nanku umhlobo bazalwane wesiphambanweni eyomela thina ukuthi sikwazi ukuphila. Nanku umhlobo bazalwane okwazi ukuthethelela izono zethu. Nanku umhlobo bazalwane okwazi ukudila nenkinga yethu enkulu ekusisono. Nanku umhlobo okwazi ukuvula izulu sikwazi uyohlala nawo naphakade. Nanku umhlobo osinika ukulunga kwakhe ukuze sibe phambi kwaThixo ezabantwana bakhe. Nanku umhlobo onguwo. Mongazana noma umhlobo onguJesu bazalwane awukabazi ubuhlobo obububo. All other friends will fail. All other friends will sin. You will sin. But ukhona umhlobo ongashintshiyo. Ukhona umhlobo onothando olungaka. Bazalwane, until sifikelele ukwamkela, sigobe phambi kwalowo mhlobo, si-influence ngulowo mhlobo, no friendship will exist in the church. Abukho ubuhlobo obuzophila bukhule ebandleni if asinabuhlobo noKristu uqobo. Sidinga uKristu ukuthi abe ngumhlobo ukuthi ukuze sibe ngabahlobo kwabanye. Ngaphandle kwakhe soze sibe ngabahlobo aba-right. Will use, will hate, will gossip, will undermine. Osoba nenzondo nenkohlakalo ngesixolele uma singazani nomhlobo onguJesu. Amen. Ubuhlobo bakhe uJesu bazalwane buyasihlenga, ubuhlobo bakhe buyasithethelela, ubuhlobo bakhe busenza samkele uNkulunkulu. Akekho umhlobo ofana noJesu. Sino hlobo uJesu. Oh no, akanjenge indawo ethi akanayo injabiso bazalwane oyisho nje before sikhuleke ithi akanayo inkohliso nanko sisizayo umhlobo. Akanayo siyabulela bawo ngezwi lakho, sikubonga somandla. Sithethelela sibanga abahlobo abababo, silalele Thixo Nkosi inkazimulo yakho. Saba ngabahlobo Nkosi ababi, bahlobo abangaholelanga abanye ukuthi bazane nawe, abangakhuthazanga ukwesaba nokuba ngcwele, abangakhuthazanga evangeli nokukhula kuKristu. Somandla size usihlenge Thixo Nkosi kukungenzi kahle, sikhulise sifanise noKristu ngomoya wakho ongcwele onguye okwazi ukusenza sitshintshe, ukucinga, ukuzwa, imizwa, injongo zethu, izenzo, intetho zethu, sitshintshe konke sifaniswe
nomfanekiso waYesu Kristu ongumhlobo omkhulu. Ngelihle igama lomfeni lomsindisi wethu Yesu Kristu. Amen. Yalandela. Mas